Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ilal akhiril ayat. Alhamdulillah, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita berada di rumahnya Allah, melaksanakan ibadah yang sangat tinggi nilainya, yakni apa silina rennar ya senge sempaja perlu rika wangkana ya berjamaah. Salat adalah ibadah yang paling tinggi, diterima Allah di tempat yang tinggi, dan pelaksanaan salat yang paling tinggi nilainya ienaritu nareko ya berjamaah. Memuari bereh Wong Allah Ta'ala si mata napa turungi palomolomona nawireki apa nginringan nairulle panenungan sempaja perlu tak rigo angkana ya berjamakan. Amin. Tepaje si mata yelo palomolomona Wong Allah Ta'ala sarikwa mengikirulle rampe-rampe ngeki agah akatana aya engkewe ibaca ngeki denre defong Allah Ta'ala, inna iddatasy syuhurin dallahi isna asyara sahran majapun naritu bilanganna ulenge lalanna sitaunge 12 fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ya engkewe taroki rilalanna kitabna Wong Allah Ta'ala rimondri purana na pancaji langi enan niatanaewe. Jadi devi gaga rupatawe, devi gaga tanat-tanange, devi gaga balewe, devi gaga lokoloe, nappe langi ena pancaji Wong Allah Ta'ala. Napa na pancaji toni iyewe linoewe tanaiwe napa tentu ni Wong Allah Ta'ala 10 uleng lalenna si taung. Jadi canya ketentuan rupa tawir, canya ibu tahu ketentuan Allah. Minha arba'atun hurum rilalenna ro 10 2 uleng engka pakoro uleng napa tentu Wong Allah Ta'ala uleng malebbi. Jadi dina pada mana kualitasnya ro ulenge maka simana sa tapi engka korona fite Wong Allah Ta'ala menjadi 4 bulan yang dimuliakan. Tegane ro pai uleng, insyaallah besok malam kita sudah memasuki bulan Rajab, termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang kedua adalah bulan Zulkaidah.
termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang ketiga adalah bulan Zulhijjah, dan bulan yang keempat adalah bulan Muharram. Diperli ya aja puyero ulan napakala biye pong Allah Ta'ala Raja, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, apa ulang sininna atamakya gamai kopuang Allah Ta'ala mona sepuanna harus mapakala bimana kerepai ulang apa mulai pengulutan Nabi Adam dan umatnya, pengulutan Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mapakala bimana kerepai ulang. Magiro pala uran ramalan na di natama. Ya, yero ulan ramala sinin na to malabiki khusus idi umma selenge punna. Ya, Ramadana sahru ummati nasan nabita. De na punnaiwi agama-agama makdolewi. Ya, jadi idi mi punna ramalan. Jadi yero idi selenge tambah ngasiki sedih. Bulan Ramalan kepunyaan khusus, malah khusus di umat selenge iya na romancaji fangulun nai ulenge ular raja agar ropal biran nataru pong Allah Ta'ala rilalan na ular raja seisana biasa ya guri ko pesantrenge kade narampe pong Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asyru amsalihah nigi to pego DC sedi iwala i 10 tapi narekula rajai de na 10 mi pamalat na po Allah Ta'ala siaga palik pamalat na po Allah Ta'ala sabeina 70 pamalat na ini keluar biasaan. Jadi samana makadaki sedi deceng ipego kular rajai wekapetu fa ipego riolona ro ular raja pada padanna ya ulenge Jumadil akhir iolona Jumadil ula dan seterusnya tas 10 manemi tapi nareko rajai malepik kapitu pulo ni ketopego deceng narima kwana narosinin na to malebik yang kehadir Nabi sallallahu alaihi wasallam dua telu gau na sunnakan ipasilener nareko ular rajai ya narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam kade mang ahya awwala lailatin mir rajabah riwenni pamulanna raja engkalaloki makdo jaiwi yaitu kelalena agama tak khususna idi romak selenge engka wani khusus ni lorayak dojai. Yang pertama malam pertama Rajab, kemudian yang kedua malam nisfu Sa'ban tawaduan nasabang tomak doja toh. Yang ketiga malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tomak doja toh. Yang keempat dan kelima adalah malam Lebaran. Wani al perpitara dan nia wani al per sulah haji. Jadi ilalan nasi taunge 5 wani neloreki nabita makdoja. Untuk aga to makdoja pegau pak kesiwian yang merupakan ibadah-ibadah yang berbeda. Betul na ada leto ibadah ni lor kawan ni pamulan na raja, leto na reko tawaduan na sabang, leto na reko wanina Lailatul Qadar, leto na reko ni lepar. Khusus malam pertama Rajab, ya, narampe rilalan naro penjelasan na hadisan na Nabi sallallahu alaihi wasallam
mang ahya awwala lailatin min rajaba niki mak do jaiwi wenni pamulan Rajab pada padanna salatus sunnah mas sempajas sunnah bitadarris Al-Quran mak baca Al-Quran wa zikrullah dan niya mas sikiri nah, makoto paro pakkasiwia lenge, tapi itu yang diutamakan. Mas sempajas sunnah ki kewenni pamulana raja. Mak baca koraki kewenni pamulana raja. Nan niya mas sikiri ki riwenni pamulana raja. Koirite penanggalangi insyaallah wenni pemet tamani. Magiro nareko ya doje ya Rasulullah, maka dia Nabi talan yamut kalbuhu iza matatil qulubi. Majapun naritu napatuni atinna fong Allah Ta'ala yaitu atanna yang kemak dojai wenni pamulana sa raja rigau engkana namuni engkeri tengah-tengah atau matewi atinna ya matu ya titta aga ya setua titta tima cakak papen dinge tima nyama isat dipegau deceng namuni engka kiri tengah-tengah atau matewi atinna apalagi nareko engkani ripada padanna atau tuwe atinna tega nara contona engkaki ri onrong ado arasenge neronro ado arasenge banyak gau maksiat kejajian mega anu de nasi cocok agamana puang Allah Ta'ala kejajian tapi rawat tewe narate waktu sempaja agat apa po ye dampa kidi loki meh pada lo masih emas sempajang ya tapa macaka apa penet dinge engkero na paringerangi ki pong Allah Ta'ala pakasiwiang ya namun yang ke kiri tengah-tengah na to matewe tinna dena kada engka si pale si bawa to madecenge madece si tapi si bawa si to benai sih nah. Kemudian yang kedua nawereki puang Allah Ta'ala wasaqballahul khaira min fawqi ra'sihi sabba majapunar itu puang Allah Ta'ala nawereki pikiran ya apikiri aku madecengi jadi yero pikirata ti madecengi yero pikiriki baik ipikiriki agamana puang Allah Ta'ala ipikiri kepada terupa tahu tidak pernah kita berburuk sangka namun iro ia engkewe kejajian ia naritu anu makalalek kejajian iya turungi misalnya bencana ewe tapi maka daki ifak kalau lo tahu wije aja nih pak kalau lo bio iya boleh rusak mega bola lutu misalnya de engkatu nalawai terti untuk mapikiri madecing tapi nareko mapikiri makalaleng itawe wat dijaji anu makasing tapi lengi prasangkana asenape tu matinulu ya anu mak berejama apa meloi menrek Mekah menrek nomorokna itera nape itu tiang kaya anu mak sempajang nasabalem apa boting diamani bati-bati ke pegawai sarai ti mapikiri makalaleng iya, dece na pegot tahu, apa kiri makalalai mopi, onco pinareko anu majana pegot tahu. Inilah salah satu hikmah nareko ya dojai malam pertama raja tiang kaki berbaik sangka bukan berburuk sangka. Kemudian maka talu nawereki puang Allah Ta'ala waharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh nak dampengi puang Allah Ta'ala dosa-dosa tak rigau engkana mapaciki pada toha apa cingenna anak-anak pura baru ijajiangi boleh riparemananna indokna jadi lewat ibadat rosi wenewe sininna dosa-dosa tak sininna tas salat tak mak diolewe nak dampeng mana puang Allah Ta'ala luar biasa yeah. Kemudian
Yang lebih hebat lagi, wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahlil khataya qad tasu jubuhun nar. Iya. Nareko engke tawi mak dojai wani pamulana raja. Manenunga yero tungka wani pamulana raja mak doja si mati resorimon rinna po Allah Ta'ala. Riwattu ipatamana na suruga. Jadi patame suruga. Ifitaiwi asanna tolisa ranakaiwe. Kada kamanan ni asanna tolisa ranakaiwe. Jadi makutane magi kasih tapi tanga. Maka laletu matu perasaku nareko. Witai sahabatku. Witai keluargaku. Witai balibolaku. Witai sisekku. Jangan kasih tapi tanga. Maka de malaikai ifitaki nasaba iwiriki fasilitas khusus ke puang Allah Ta'ala yenaritu tapi TI pitu pulo sebunna tulis ranaka tapi TI pitu pulo sebunna tulis ranaka untuk aga melo ipuang Allah Ta'ala patame suruga gara-gara ibadata iweni pamulana raja. Tita ni sini na malabik yang kehadir. 70 siaga rodesa. Iya. Tapi aja tak paham makada. Aja na idi. Enak doja na fu imang. Dena mungkin dena fiteki. Iya, nama bali bola ki. Aja na idi. Enak doja na majelis taklinge 10 mamak doja kali 70 dena mungkin tolenge nala kecenya idi mungkin tuh loki meni paham yaitu kolino terbalik dengan akhirat. Nah kadamagi ye kolino ibu pak malebbi itu to ipite ibanding itu mapite. Ulangi, malebbi itu ipite kolino ibanding itu mapite. Niga ipite presiden to malebbi, gubernur to malebbi, bupati, kepala desa to malebbi. Tapi ko akhirat tak balik malebbi mapite ibanding itu ipite. Niga mapite tulis suruga, niga ipite tulis renaka. Ya. Jadi aja tak kada engkau mayanu pite kak. Apa ibatama ki olo renaka apa ki pite. Jadi loki meh tak do jaiwi wani pamulana raja dengan ibadah. Namoni dia tambai wiro gangkan ayero telun rufaiwe. Alhamdulillah luar biasa. Salat sunat sikiri baca-baca Al-Quran. Koma teko siki masem paja sunnah. Toma baca-baca korasi. Hurasiro toma sempaja si. Hurasiro toma sikiri si. Magaro nareko sementara masikiri kawatindro. Sementara mak baca korak kawatindro kok menyamato itu. Kiri te cakakna. Pakite manangka keto mengaji. Napa je tak telu lampa patah lampa no. Samana tadi ini berisi na kurang. Ya, aliku tomi wasang tapi nule padamu. Iya. Nih. Tapi aku HP Rita. Weh. Namo cakarudu ki ni Rita HP we. Ina melam matai we. Makko ni roh. Iya. Mahagiro kita apa to matinro? Taro ni. Fama si mate itu tinro we. Tapi nareko ro palet tapa pasad disiki. Tong malas si olo we jenne supaya segar papen dinge. Ya taruh ni riak tapa matin rotu daki. Beko ni kita apa tak balianga taruh ni riak. Iya. Apa nareko matengaki mak baca Quran na tapa to matinro sesan na guru tamakada pada mitu nareko mak baca Quraki mataru. Matengangi baca la ilaha illallah la ilaha illallah sikir napa matinro ki pada mitu nareko masikiri ki mataru. Itu luar biasa na sini na tamalabiki. Kemudian
Ibadah yang kedua, nelorato Nabi sallallahu alaihi wasallam ipasilenar lana ular raja. Ini tadi ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, man shalla ba'dal maghribi. Nigi mas sempaja sunnah. Imonrina sempaja perlu maghribi. Fi lailatin mir rajabah. Riwanni raja. Betul ada detona si wani bawang siagi ipoji, yang penting wani na raja. Istri na rakaatang 20 rakana. Mega alhamdulillah ko mega daripada cedek mi magi melomopi kasi masam paja sunat subuh magi na 2 rakami na surong na bitta. Apa tentu mega pegok mega tu lolongan. Istri na rakatan 20 rakana. Yakra'u fi kulli rakaating. Na pengupurang tungkat rakang. Fatihatal kitabi. Suratul Fatihah. Wal ikhlasa nanniya qul huwallahu ahad. Jadi pengupuna. Raka pamulang pura Fatihah qul huwallah. Raka kedua pura Fatihah qul huwallah. Raka telu pura Fatihah qul huwallah. Qul huwallah mana pengupuna gang ke-20 rakana. Ya, biasa kira-kira pegau di hadis na rampe penguluta Anas bin Malik. Na podak ka surona Allah taala nasa penguluta Anas. Magi na rekoi pegau ya. Engkau mau perlanjutanna wa asrataslimating. Rigau engkana ipasilen nerengi weka 10 ki mak bere seleng lu atau berarti 2 rakang mak bere selesiki. 2 rakang mak bere selesiki. Melo pada sempajat tarawih 20 rakana. Canyami tarawih apa kula raja. Waktu na pura to magharibi, canya pura isya. Jadi antara magharibi sampai isya, insya Allah bisa selesai. Ya, kurang lebih 40 menit, 20 rakana, ayah, di selesai. Ya, pana menit 2 rakang, gana ni ke 10 ki. Magi na rekoi pasilen nerengi, hafidahullahu ta'ala. Engkani rila lempar kenai wong Allah Ta'ala. Engkani dalam lindungan Allah. Wa iyalihi makoto paro macitoi keluarga ta. Wa akhla baitihi nanniya lisbolata. Mimbalai dunia. Pole ri abalana lino. Wa azabil akhirah nanniya abala na akhirah. Jadi iya na sampaja sunnah 20 rakana rilalanna ular raja pura magharibi pangupuna qul huwallahu mana ko pura Fatihah tak 2 rakang pasabareng natolaka ki abalana po Allah taala kolino nanniya abalana po Allah taala ko akhirah. Titegare menjelang ya bulan 1 luar biasa egana musibah na paturu pong Allah Ta'ala. Tega ni musibah dari air egana telep bolana. Tega ni musibah dari angin egana lutu atat na bolana. Tega ni musibah dari api egana kebakaran. Ya, bosi-bosi na kebakaran. Gitu. Padahal kau menurut akalang padenya piwe. Tapi malah ada piwe banding bosi we. Malah engka kebakaran kau lebok na boleh nanre wai. Na lewai. Gitu. Jadi ajak na tuju pi rabalai napa melo itolak. Riolodena pana kena ki abala. Riolodena pana tuju ki abala itolak memang ni.
Selesewana patolak na abalae yenaritu sempaja sunnah 20 rakana rilalena ular raja. Jadi narima kuana na rosinin atau malebih ke hadir. Besok sudah masuk malam pertama Rajab. Ipa serangkai wisibawa mang akhya awala lailati min Rajabah. Nigi mak dojai wani pamulana raja. Apalagi nareko magaribi pamulana itu raja. Wani tonya senna. Ya, agak dojana sempaja ipa silenaran ero. Ya. Ko masiri ki pale ni tatawe tole subolewe aku lalan na kamarai pak madari toja itu to masiri pegau deceng di dari itu masiri pegau deceng magi deta lo masigi mabere jama langsung masiri kak maka dami tawe ye mana tu na lo masigi lo mani mendre Mekah biasa na makero ye mana tu nalo masigi melo mani mendre Mekah maka dekat tega kira-kira tasiri daripada Makkah de tahu lo ni lo Mekah de panai te babana masigi tega tasiri apa nareko bicaran na tahu ye mitu bawa ko Makkah de ye mana na lo masigi lo mani lo Mekah daripada Makkah de lo ni lo Makkah de panai te babana masigi mari garo matu karo cenya togar tilomi monro bola sini na tahu malap biki. Jadi kau masiri ki pale, kau na boleh we? Apa ia tu riasana sampaja sunnah, mega metoha rupana sampaja sunnah malap bi ipegok ke boleh we, ibandingi kau masigi termasuk sampaja sunnah rawatib pas sepi waktu malebi nariko kau boleh ipegok kerulemun. Tapi kama tosi maka dapi kopi boleh we. Tomas sampaja sunnah Furaisa toletu na nadi tomas sampaja sunnah maga ni kira-kira. Ndi jadi taruh ni rek pegok bawa ni komasigi. Angka pura makutana kepala desa na giliran. Angka sana lamata. Wadi garoya bereja makeng. Maka de guru tak de namariga gana ya bereja makeng sampaja sunnah wadinge moya bereja makeng demi ya agak senai sare kwamengi maega to pegawi apa engka tahu dega ka patujunna pegawi na rekola lenami pada sampajata sabdewe tapi na rekoma berejama itawe macetoy malah di pesantren itu sempajak duha ya berejamakan padahal ko menurut rilalan naro fikih termasuk sholat duha, sholat ikhram itu makruh hukumnya ya berjamaah. Tapi nasabah pekogi cara anak-anak pesantrennya, na pada mas sempajak duha maneng ya berjamaah. Jadi migi apalana nasabah mega nama pegau. Iya. Nacanya ini bawa nalindrungi puang Allah Ta'ala bala wa iyalihi namuni keluarga ta jadi wadi jajilah kaya mapegau mace ibenewe anak-anaknya kasih ilindrungi ke puang Allah Ta'ala wa akhla baitihi namuni sebolata nalindrungi itu puang Allah Ta'ala boleh riabalai megalak derupan nabala ko abalana lino di mangkat tuluki tapi ko abalana akhirat ni ka pikir-kira lo matulung kokoni akhirat nafsi dena pada koko mopi kuburu wadi mopi ituluki ke tutuwe tapi nari kokoni akhirat ya angka tau lari melau dece ke tomatoana maka de tomatoana dena wadina apa kamana ya matu kuratoi lo siko sahabatna maka deto sahabatna makoro loi ke gurunna loi ko padano masalah de agami lo malang magi ni kan nama misangi kuratoi ya jadi de nagaga asi tulung matu resori mondrinna puang Allah Ta'ala
Kemudian ibadah selanjutnya nasuratu Nabi sallallahu alaihi wasallam ipasilenereng kelalana ular raja adalah asyam, puasa. Ya. Engka sedira hadis makade engka merosurona Allah taala mega puasana kolalana ular raja. Ya, betul ada dibanding bulan-bulan yang lain mega puasa sunnahna Nabi tak kolalana ular raja. Dalam suatu hadis maka dia pengulut ta Aisyah engka meromatu tawir sorimondri rigau engkana malufu rigau engkana madekah. Iya mi bawa dena malupu dena madekah sininna nabiewe nanniya keluargana nabiewe yese sai malupu mana na madekah nabie mi bawang 124 sabu nabi nanniya keluargana nabiewe dena malupu makoto faro to angkewe mapuasa rilalenna ular raja sabang makoto paro ulan ramalan. Betul ada engka puasana sesotogi dua ngesotogi kular rajai. Engka to puasana rilalanna ulas sabang. Nanniya napasuku puasana kolalanna ramalan. Iya mitu bawa dena malupu dena madekah. Mak bicara ki masalah nabi, de nagaga nabi mondrina nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dek nawadi di masalah makada ni kana misang ibaja na sangadi ilanti toka manca di nabi de ini gaga. Ma bicara ki masalah keluarga nabi ai mabela ni. Iya. Masih jinge bawa silade nabi taara. Idi ogi. Iya. Jadi untuk pekogi carana aja toto malupu aja toto madek sori mondri iya naritu kita berpuasa di bulan Rajab tak gangka kulengi engka lalu puasa raja engka toko sakbangi koramalangi ipasukui. Hadis yang lain kada Nabi sallallahu alaihi wasallam nafo pengulut Ibnu Abbas nigi mapuasa sedi ompona raja ya sona sening ya dampengang dosana telut taung nigi mapuasa 2 ompona raja ya dampengang dosana 2 tahun. Nah nigi mapuasa 3 ompona raja ya dampengang dosana si tahun. Nah nigi mapuasa 4 ompona raja 5 6 sampai capu raja ilalenna tassesewe ya dampengang puasana siulang titer. Esosona raja bawang beda-beda kualitasna. Ko pamulan raja toma puasa ya dampengangi dosa terlalu tahu. Ye mo kena rekoyal lupaiwi 2 mani ompona raja 2 tahun mani dosa ya dampeng. Ya to sina reko telu mani ompona raja si tahun mani dosa ya dampeng. Ya to sina reko 10 mani ompona raja sulam mani dosa ya dampeng. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lenge nigi engka puasana rilalna ular raja namoni sesomona majapuna ritu nalolongan ngiriona puang Allah taala. Mario puang Allah taala mita tanna yang kepuasana sesso lalanna ular raja. Nah nigi engka puasana 2 ngesso lalanna ular raja. Puang Allah Ta'ala nawirengi akarameke yetu tawe. Aga yasa akaramekeng engka gaukna luar biasa. Dek napunai witaulenge. Pada gerota iman lapio. Di akarameke wirengi ke puang Allah Ta'ala luar biasa. Mati ni gerota nati yang kamopi makiri bahan bangunan lo aku masih gie oleh wali mati ni guru tak hirato pengurusue majid nati engka bahan bangunan aga na perluang
tukang itu orang kata kiri boleh jupanda. Si sana nagala ni sulat 20 deni gaga guru tak kroto kowe lo mangatero barang jadi maka di punana toko nulis selesai ini ro bangunannya jadi nak kata-kata punana toko lo kro masih gina ro guru tak ni tan oh selesai tongan ni bangunannya jadi maka dan ni pangurus ni gatu idi nasang iya na tikiringan ni barang iyewe bangunannya we jadi maka deh pengurus oh sinana nasang dia niri 10 tega je barangnya kada canyanya memang ke pengurus nak yang kamangatur ke toko we sedih nengka si kau mau makan menang kerja nasi iya maka tahun na asang mapaka tahun na tapang ke mana foto na guru tanah jelo nasi iya na tu tingkah ke toko mengatur barangnya maka dia pengurus ero 60 ni tahun mati na guru tak lebih ni 10 tahun mati na guru tak diberikan kerama dari Allah Subhanahu wa taala. Guru almarhum ke Haji Abdul Malik iwirito kerama keripuang Allah taala. Pure rosi sero lo lepangi malaki to mace tempo na roto ma guru kalau lo ma meraja lo ma mau meraja rote kada lo kilo ma meraja la mata 30 kilo boleh sengkang tete siaga nak ni pamulai carai kada kak menurut pengurus upu tete 2 wita toni jangi tete 2 toni ikulala telak ni ro si senang letuki koru kampungi wita jana masigi napa to tete 2 wiring akarama keripuang Allah taala padahal 30 kilo laleng alhamdulillah luar biasa dia nang kena malas suatu iwe peko gicarana ni rule runtuk seperti ini kita beribadah salah satu sarakna tapak genna iduang ngeso puasata narikular raja nah niki pagane telu ngeso puasana rilna ular raja ifa bebas ni fole ri abalana lino nania akhirat makoto paro dekna na kenai la sajangeng apa itulah sajangengnya di kafak burana tu kobak penanami alang yana polisi yang kedua detona na kenai penyakit kusta deto kafak burana itu kake daerah wajo ipasi di meto kampung sini na kenai kasih. Kemudian yang ketiga, detona ratte ancaman dajjal. Betul na ada, de na ratte matu aparintana dajjal. Nero dajjal ko aparintai, decengin na seja, jain na deceng. Nah niki pagane pitu ngeso puasana. Lalanda ular raja, itu tukang ipetu babana ranaka. Nah niki pagan arwa sona puasana yuk karangi arwa babana suruga nah rekonule pagan na 10 sona puasana sininna parilla duanna dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dega ka parilla duanna sangadinna na tarima mana pong Allah taala man rasa ki akada mage na deule ya mapuasa sunnai kode pale ni rule ma puasa sunnah ada peki kotong ke gene 10 puasana tapodanya kada tela dua ngana apa parela dua tatu terima apa itu bapak ibu ajamu aja tak kada pada idi na je mela dua ngalewe ang kami toto iterima pak dua ngana pada ni to pagene 10 sona puasana lalana udah raja yang kedua na reko engka tau na bati-bati lada ikasi na teteng ilada itu matonna tasura meladuaki terima perladuannya itu itu kang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam
sedi sahaba makutane suruna Allah Ta'ala tilla duanga ka maka de nabi tajana wala duangki sapa bawan ni angka tu anak-anak mengabdi ke tomatuanna yaseng wais al-karni tasur mela duanga ki di kama tapang kaki mita anak menghormat ke tomatuanna namun iro napes de napes anawiya tasur tilla duanga mana angka kasilasaku manang kaya iya iterima pa dong tanah magi maturu ki ketomatuatta. Dan yang terakhir nigi pak genna puasana si tengah ulang imma gi 10 payare ga 10 majapuna ritu sininna dosa-dosa mak diolona nak dampeng puang Allah Ta'ala na pasiaga igana rodosana na selei puang Allah Ta'ala makotoro igana dicin na selei puang Allah Ta'ala. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hadis-hadis yang lain nak dampengami puang Allah Ta'ala dosata tapi dena selinga kidecing jadi engka matu tau mega dosana tempo na tu herangi mana mega deceku maka da idik na tau dek na paja ma puasa ki tasi tangula na rekula rajai jadi sininna dosa-dosata na selemanang puang Allah Ta'ala makuro egana decetta sininna to malabiki yang kere masir puang Allah Ta'ala. Aku ni roh kira-kira orang pengaki rilalana ya watewe tentu dengan harapan memuari baripuang Allah Ta'ala na wereki adisi disingeng na wereki apati ruang hidayah na wadiki pada liseki umurutta na sibawaiwi papedeceng terutama ni aga pura kirampeng aki denre hadanallahu wa yakujimain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.